Maka daka iya rona sampai jange katelu to paringerang. Na iya sange paringerang pak po Allah Ta'ala mato maka tani tunci nati. Makanya ya mukallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wala ta'atika. Atau ya musabbital qulubi wal absar sabbit qalbi ala dinika wala ta'atika. Iya kotomelo mas sampajang ilaw mimatiku po Allah Ta'ala tilawi supaya napat tatai atitari lala paringerangin law lialina. Nasa makam ako ito. Iya ku ibaca di nasu pole wese kaki kamarai lepang. Jadi ini meto maki bon rosetan. Jadi aja na tawa tahera makar maja na cama tin rumah takustas magi je na makasa di namo sa di mon rumah kalila di na matanna na sigarumeti setan ni. Jadi mato maki bon rosetan kan. Dito na beresal nga na ko tamay boleh napa nih tak buka to di jendela ko pure asara de ga anak-anak macule apa aja. Letu ni mangaribi labu di mata nasul tu yang kamu pelari masa peda macenne nama kada nabita ya nama calla nama tanah suruh mana bija-bijamu anak mutama tutup itanga dengan menyebut nama Allah tutup jendela angka akan dihembuskan hawa dari dalam surga langsung masuk ke dalam kalbunya. Itu hadis Nabi. Enang kata tu lima susah papina dina de metan nak de to na mena wajah de to apa singa na tapi de na melo tenang itu tersuruh baca. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal bushra wa ja'ala israhu min makkata muqaddasi fi lailata wahidatin ayatal kubra wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya jawadu ya ma'bud ya rahimu ya wadud birahmatika ya arhamar rahimin. Assalatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna sari'an biizzatillah. Yang kami muliakan, kami ta'zimi para alim, para ulama, para masyaikh, para zatis, seluruh sahabat-sahabat Jamiah Nahdlatul Ulama yang hadir di tengah-tengah kita, ketua MWC NU Kecamatan Dua Pitue dan juga Pituriase. Ya. Alhamdulillah malam ini angka kita pasita rupa pong Allah Ta'ala dalam satu acara yakni Isra wal Mi'raj, peringatan. Angka tema nakka panitiata sebenarnya adalah spiritualitas. Jadi ya komakadaki spiritualitas sebenarnya adalah hakikat pesan agama yang terkandung di dalam peristiwa Isra Mi'raj menurut dua telu tauban ritata andri golota. Jadi apa hanganna tauban ritai rilalanna peristiwana Isra dan Mi'raj. Dia nama gampang ya tema yang rajin-rajin. Jadi mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hikmah di dalamnya. Jadi pertama maka daya romeraja epabu degaga Nabi mengalami dua peristiwa sekaligus. Rilainnya Nabi tak selain Isra juga Mi'raj. Angkamu tu Nabi ipalalempen nih Nabi Musa cuma diisrakan. Angka Nabi cuma dimi'rajkan itu Nabi Isa. Layak kabami menrek loko langi deni palalempen nih. Jadi itu Nabi Isa langsung miyakal loko langit kedua itu Mi'raj. Cuma demi nadapi Sidratil Muntaha. Ya tahu si Nabi Musa ipalalempen nih ke negeri Madian.
Sinampak minola lalangnya dinagan si wani, tapi jaraknya itu jauh sekali. Jadi angka Nabi lagi serakan tapi dia mi'raj. Angka to Nabi mi'raj tapi tidak isra. Tapi Nabi tak dua-duana. Dari Masjidil Haram kemudian ke Madinah, nappa matarru law Bukit Tursina, nappa ibawa law Baital Lahmi, nappa ibatamu ko Masjidil Aqsa, nappa menre ko lagi. Jadi itu Nabi tak ipalalang dina lempu, bukan dari Masjidil Haram langsung ke Masjidil Aqsa deh. Puluk ko Masjidil Haram napai bawa lo Madinah. Okko mani Madinah din suruh masampaja dun rakang ko malaikat Jibril. Pure mak beresalan Nabi tak gilingi makutana he Jibril. Onro ngaga ya onroi masampajang yang makadai malaikat Jibril. Ini adalah Madinah. Okko komatu malaikat dapur Muhammad. Setelah itu makadai Jibril to ilanjutkan perjalanannya. Itu menggunakan kendaraan borak. Kinri bawah, lai bawah loko Gunung Sinai, Bukit Tursina. Isuro Nabi ta masampajang. Selesai masampajang Nabi ta napa makutana. Onro ngage Jibril. Makanya malaikat Jibril, okko ni Nabi Musa sifat bicara langsung si Bapa Allah Ta'ala. Onron na Nabi Musa sifat bicara po Allah Ta'ala. Wa kallamallahu Musa taklima. Purayaro pataru si Nabi ta naliwang ni Masjidil Aqsa. Dia nalipang maliwasisang ke sebelah selatan Masjidil Aqsa angka onrong ukuriasa Baital Lahmi Bethlehem. Okuni risuru Nabi ta masampajang, selesai masampajang don rakang mak beresala pulang beresala Nabi ta makutane kada onrong age Jibril. Maka dia malaikat Jibril, di sinilah Isa bin Maryam dilahirkan. Onronna Nabi Isa jadi. Purayaro ipataman ko Masjidil Aqsa, iparewa ipemang. Masuklah ke Masjidil Aqsa, Nabi ta isuro masampajang, tapi sininna makmunna alena naman cajimang. Makmumnya itu adalah seluruh Nabi dan Rasul. Ya naro isyarat maka dan Nabi ta itu adalah pemimpin para nabi dan juga sekaligus imannya para nabi dan rasul. Jadi 20 pa nabi macu mencaji imam, 20 talu tomate. Pak tomate mana Nabi Adam mate, Nabi Musa mate, maka terus dikongkai mana tomate makmunna. Itu Nabi taruh mencaji imam, iya to napasa pa. Maka da iya tu sampajangi angka memen ni riolo de na panang meraja na bita. Nah sabaka masampajami menguku Madinah, masampajatu ku Masjidil Aqsa, mancajima, masampajatu ku Baital Lahmi. Berarti kami mana sampaja kan? Nabi Musa kan masampajang, Nabi Zakaria kan masampajang. Justru kan maka de koya wa huwa qaimun yusalli fil mihrab matangangi tato masampajang kelalana mihrabna nilaudo loripun naga Maryam masampajang. Nabi Isa ketika ditanya agan asang saya diutus oleh Allah untuk memerintahkan zakat dan sholat. Ya perintahnya disampajangi. Jadi itu sampajangnya Pak Bu tanya apa kasih baru. Jadi aja tak kada ia menenang kesampaja boleh menimam meraja Nabi tadi nama sampaja memang ni Nabi ta waktu ni palalang lepang ko Madinah mas sampaja lepang ko Baital Lahmi mas sampaja ya makira jadi ia ro sampajange angka memang ni tanya apa kasih baru napai mengutus Nabi po Allah Taala Nabi Adam yang kami mana sampajanna cuma ia ro sampajanna nabi-nabi mak diolo mak dupa-dupa pataron atau pandrita angka makada angka masikiri mi bawang angka to makada monro mi mapangolo tina lori pong Allah Ta'ala angka to makada suju mi lori pongi angka to makada sikiri ni mega rupana iya to na roampai makada iya tu mana Nabi Isa masampaja lori ponna tatto mi mangolo nappa bere puji-pujian iya to na ro pasabaran na nasarani itu kristenge makelo niko manata litap makelo de na suju. Jadi ya naro rupa-rupan naro sampajana Nabi mak dioloi bahkan angka pura uruntu hilalan nasi dia kita
Puratona rampe andre gurutta Kiai Haji Abdul Muin Yusuf Presiden rek. Makada sinin na itu sampajangnya sitongan na natarimay na bita rupa-rupan na mimato sampajan na nabi nilaw. Jadi itu di sampajat tangkamanan ni pasipulo sampajan na nabi. Yan na tunah kada sampajan subuh sampajan na nabi Adam, sampajan loro sampajan na nabi Ibrahim, sampajan asara sampajan na nabi Nuh, sampajan mangaribi sampajan na nabi Isa, sampajan Isa sampajan na nabi Musa. Jadi yang kami nih. Kemudian magi pe nang kasujuk rokok iya ro malaika tasi dia tingkat langi padalek bate nama sompah. Ia langi pamulangi tatto mi masompa si pamula ipancai ro malaika itu litatto mi si tatto nama kasih lo ripuangi. Ina de nang kana rokok kama pilino na papaja. Ya tosyo ko langi kedua itu li rokok tosi. Iya na tu ampai pitu gerakan salat na sabat pitu to langi nola nabitta non rilepa. Jadi makanya nang kasampaja cukup ibalna cengatannya sampajangnya itu ape jepum ni. Pangkat tu tahu makanya sampaja ku cica mi cukup cica cengan aja tahu busan aja tu. Udah memang ni. Ya Pak telu paling ngerang baca gerakanna polukui asompana malaikat baca angka dialog angka tahu memang permohonannya langsung Rasulullah. Iya ko paring ngerange kang asik dia na ate si babon na. Iya ko malampe ibaca ata ko to masampaja may gato palanna. Tapi iya ko makanja paring ngerata ko to masampajang baru batu ahlak. Iya ko makanja garakata wa ditu madisi watak kalewi. Jadi itu gunana ya nang kapasampaja pacecera pasampaja makalasi pasampaja tuli magala mapangewang misuro pakanjaki paring ngeranna itu. Tanya bacaan masalah peringaran apa iya nama kanja mau peringaran aku masampajang husuk naruba ahlak naman caji madeci ya nang kapas sampajang de gagal gimpim materuran to di masampajang mato damu makalicua binya tu de nalisari peringaran na de apo napita ya peringaran de napita nama dupa-dupa tahu angka tahu macam mak baca tapi dia macam meringerang angka tahu macam meringerang tapi makundukun baca iya angka tapi angka mana tu kekurangan na oki baca salah masalah tu peringerangnya salah masalah tu gerakannya salah masalah tu apa makan nabi tak angka tu panga kami nak makalasi maka dia sabak kira maka dia nabi tenang kata minau di dalam sampajangnya tu panga kami nak makalasi jadi pelolak kami nak majak itu minum adalah sampajang maka sahabat engkau kape itu minum ko sampajang ya Rasul maka nabi tangkah ia nang kata rokok sujud dia na lampu laka nanya na tu panga kami na makalasi iya na tu nak kada riwayat itu maka dia ko nabi terrokok ya ko rokok nabi taye na to mala kaca ni tariway ni patada ngoko laka na dia na tak bol berarti malam po apa kapa mak jekoi ya natu panga itu kira jadi perlu kematika na angka tahu kita tahu dia na rokok maka dicuai maliwang ulun na layawa na pamataru di mana loko luruna dia na rokok itu maka dicuai ni apa ia sanger rokok si lempu iponcing laka ia na liwa layawa tanda rokok asannya itu maka dicuai mani kamu kira iya, dia na pada makun raye, maka demi mati ko hadisa Maria wajib de ulun na nautuna. Iya, tapi lari lola lang iliman na, dia na lo saliwang. Namo tu kata direk na makun raye tamatu iliman na dia na rangkal lo saliwang. Aro anewe tomi tu makalawat dino la bembe palawangan na kalepaay. Ko suju inabita makoto, wad ditono la bembe palawangan na bembe betungan na tak buka dia na lari lola lang. Makun raya itu si balikan na tamamanang suju imak rokok imakun raya itu tamatoy suju imakun raya itu deto nasu lari tamatoy makiro yo porone be masumanang kata derei taraka isikuna rokok imatu makoto masuto cek de isikuna cuma aja menipah kohe Pak telepon itu ingat nataya ko limata susah menitu yakibua jadi makiro
angka hikmana ia makun raya ko nakka ilimana ko kata bere ina silampu mo salengka na si bawa capak jarinna ede to tu natarakka ia lengan bajunya apakah pamali wangilayase napita ia pergalangan mak batal isampajangin na sabata buka auratna na iya to na tu marepa wampara makun raya rumah salisa pa iya to alonge tanya tu rupa sana aurat iya to alonge iya wana sadangi iya nang katau mas sampajan na pita iya to alon na makali panglutay manta sapi batal di sampajan na ano iya salisa pa makokoy mega maloga to jadi tak gatalongon ri tano ibu kamagala mo kimabalanca ko sopi ito dena marigaga tabuka gare dua kata itu bisa dipakai mukana Syafi'i atau pakai mukana Malaysia. Nanti itu ada karetnya yang maju ke sini. Jadi kata salisa apa dobolo angka metoken na sambungan iya na rolok tutu isadange yolo. Jadi dia na pita iya. Iya makero tali aja nana iya pole Surabaya makai soliang kai sabo-sabo menre ulu tapadan tene mako kedo-kedo. Batal tu itu sampajata pak ulu na makun reye aurat. Iya napita ulo batal iyo poko iyo moro bulu-bulu na dena mereka kalian ulo liang bulu-bulu iya ku ya roh halusu bulu-bulu sana yana tup ko pita bulu de to na batal bulu cepi bulu inga bulu mata dena batal tuh iya jadi kok benerin iya mi ko ulo itu batal nasaba aurat iro tani cek de salisa pa bu ta perhatikan ni cek de mas sampaja tanya itarimana sampajangnya mapai mak bilang ngesah yo pero itarimana mak gara-gara mo pa napai asana ya ko dia nasakang otomatis menasa dia diterima maka dawapi ko ni pe ustaz tanan na tutuli sala dia na marigaga ko dia ni risang tapi ako tisan ni marigaga ni yung katoto kanja na tau bodoh iya pak ini risang mana tuh masalah man rasa ki itu jadi perlu ki matika ya kemudian maka daka iya rona sampajange katalu to paringerang na iya riasange paringerang pak po ngala ta'ala mato maka tani tunci nati makanya ya mukallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wala ta'atika atau ya musabbital qulubi wal absar sabbit qalbi ala dinika wala ta'atika iya ko tomelo mas sampajang ilaw mimatik ko po ang Allah Ta'ala tilawi supaya napatatai ati tarilala paringarangin law di alina napa ni komeki mas sampajang aja tewa ibalisi pak katuto to makala de meka mewa de tulay kalay na de kacau jago mas sampajang ibalisi payak kami konro kami namatan re dai suruh meniatu suju ko nabiada na cia suju yang pay ganti asan na makala iblis asasil sito nga na ito asan na to sebelumnya pemimpin para malaikat nanti kagatana si kamu kolino din ang kanon resujo ikomeki mewe itu lekalay makana ko tomelo masampaja tomilo alinro nga lori po ng Allah Ta'ala pada kong kasumasakang aja nakada dene ka mewe wadi sa takala tapi mandaradaray yo buko tapodangi punana makada katanijo sume ka lalo de na makiro makko matiti balisi tilaw yo ko po ng Allah Ta'ala supaya de naganggu ki yan natin dibaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim tabaca ko lang surat binas tu perlu matanang tapi ko imam makanja meto bacaan apa ada mata na bantu ki yo pumiko imam pada berung-perung mi mace anak-anak makaruka motor makaruka kana lepo na ima desa kana sa dega itu yo buko bansana na masigita macakke to ni ase na magatoni tapi kato tu kekurangan na kumani ase pacak karudurat tau na paning kaci di baraka di nalolongan maka na bitta na nigi tau mas sampajang na turungi pusa baraka itu de naruntuk iya hadesa mega de nalolongan iya tapi ang kataw panrita maka da iya ro pusa namode na to mapalat turut to iya ro ko kami tipuli baraka biasa to matanga mas sampajan na marica bujujilal padahal macakke mo hawai
magai baraka makin nabita na lega itu ampai pa oko kita dua aga-aga tu perlu diperhatikan. Iya koto pura mas sampajang aja tinung. Yang kedua koto pura mas sikiri aja tinung. Iya miko pura ki mas salawa inungi. Itu yang perlu diperhatikan. Biasa ko matarawi tawe na pura ma beda salah assalamualaikum nalas ya. Napalin sih aja. Maka day alena pangulut ta Imam Nawawi ad-Dimashqi iya kopu matanga ko mas sampajang tatunu tu jingi okilala daram. Biarkan dia hangus. Jadi iya ko mapalla ya tu papena di mo ilalang aja mo inum, biarkan dia hangus di dalam supaya masuk melalui keringat. Iya. Puraki masikiri makoto marakoto 3 roh itu sebenarnya adalah menghanguskan jin dalam tubuh. Aja minum apa? Itu ko minuko normal ipemang. Iya, jadi paja pi marako 3 roh tenapi napaki minum. Kecuali puraki masalawa langsung tinung karena itu berkah. Ya roh alasanna Imam Nawawi. Oh puidi biasa na pura assalamualaikum nah ala siwae ya na pura ruara kata pemak bagi botolo panitia itu ya sering saya dapat ketika keluar ceramah makur karena dia napahang itu apa itu kata masih kiri itu mapala lelewe karena itu jingi okilala darai monroh itu yang terbakar magi kong katau iru'ya paja pinaturungi pusa napa ipinung itu kuncinya. Jadi tapi makan mawatang itu tas marak ko 3 roh ini dibawa itu yang penting pura diupudang itu gitu. Kemudian sampajangnya iya na tu nabit tawatun na menre kan burak kendaraan na Jibril dampingi wi menrek nabi ta ko langit pertama biar selang iro langi pamulangi na buka pongala ta'ala na sabak malaikat emak biar selang naniga pengonron na nabi Adam jadi itu langi pamulangi kegaya sa langit pamulang maka dayo ko riwayat maka langit pertama itu yang paling dekat dihiasi dengan bintang jadi ia naro langit tanya itu nah tumpuki pak kita apa iya kau toma pasawa nah ya se nalungi yula itu menderia roko mapasawa kalau cukup kita tuh nih ya aja ita kau tuh ya wana pemiata lah popa kita cenga kila ya se nade pajero gak makudara menemu nama kadai langit yang pertama dihiasi oleh bintang jadi langit pamulangi ya ro bintang hiasi nah yoko kita ahli astronom maka ada bintang kami nama cawe itu perjalanannya 4 juta tahun 400.000 tahun perjalanan cahaya jadi ya kongka kendaraan pajak cahaya lah sina apa dah tu sak butau napa wat di dapi ro bintangnya kami nama cawe na napi ro bintangnya kami nama cawe na lagi pamulangi mi ro nasang maka dia dihiasi dengan bintang ya na tu nak kada tahu pandrita termasuk urut kali sidendre batu ni tanai ke gaje ya selangi na sesange lagi ya se imon ro selesai dia maka dia ro malaika okilangi emon ro enas malolisu malaika yana tu ampai malaikat so kami si menresi aso sining menresi malaporo jadi itu pak dongata sampajata ilaporo itu so kami si minaso sini tu yana mau malaikat itu dia tu na sosor malolisu gitu so kami si makanya ko to milau doang aja na kalete sampaja subuh milau sepeda sampaja loro milau motor na di panalaporo malaikat na mau malaikat malah soluto na sahi lengi gitu na wakilas sih nanti pajito malaporo na barubah sih eka makiro jadi tapat nih kong kagagayilaw aja nanti likalete si rupa na yan natin nakadali na pangulutay Imamul Ghazali ijabu 2 yauman mania komelo ko tarima pak donga mo patapulos so na aja mo rubay jadi gimana sana tuh ko patapulos so na kasi agi laporo
Namo je ti di kong kana tamakan mak malia ngak sepeda. Sana rewa ki mak alia ngak motor. Sana rewa mak alia ngak baju baru. Mak alia ngak Daniel dia ngak tu paling anges krim dia nama ko. Atau pura ni lihat beno pa aja nih. Iya. Iyo po makan mak alia ngak sepeda. Nasi minggu itu 5 kali alia ngak sepeda. Pasti alia ngak kong kadi apa makan daki macin na to ngak mas sepeda. Daripada na baru-baru parilawan na mo ti di makototan na po Allah taala ya ko masam pajasu bitilo sepeda masam pajalo romilo motor kadi malaikat apa kita mi aja iya aja na muling na di panalapor oi itu makiro. Jadi itu kuncinya kalau berdoa. Usahakan ya na tunang kata pandita makada angka makada hadis patapulo waktu bere jama maka cukup ku imangi milodo 40 tu bere jama. Aja mosak bo. Usahakan mudapi kata bere pamulan na imangi. Tajangi macio na sabak ya ko 40 itu bere jama insyaallah. Ternyata una wattuna. Iya, aja ta usahakan aja talpah selama 40. Iya, makumana je ruwita Pak Dekin atau pandita masam pejak Jumaah ko 40 jamaah nasabak ko ganai 40 makna nabi ta 10 pada pak dongan nasi diwali. Umur 40 makuti ruwita. Iya kong katau Pak Melo matnanu masam pejak tahajud sore moto matahajud 40 sona pokok na aja nalpah 40 sona pas sambu-sambu malomon itu lomon ri. Dena nama rajing. Pada mo ko mapua sa ite 40 sona malomon itu. Ya tu mi tu kenapa talungas sona tu 15 saulu tu titi mako. Iya na pak ya tu watang pitu asera engka riwayat makada. Iya tu perlu asera. Iya tahu mata pak itu cik dimi na pandre. Iya kapere itu na pandre sera. Nya tu ampai ko tahu mata pak dia namanya gandre na tu. Mari magalay mapuasa ini na bawa pak ko mapuasa ki gag puasa ramalan ni gare iya tu na pura ramalan pak tahu dia tu na siya ga andre tamay watang na to maso napay di bura sa siraman we maso ni nasaba si di meto man tak buka tatutu ni roleng ni iya mi pak tuli igan rusi nakal mere-mere pasi batu wamba tak buka mana pemang makitu iya na tu ampai katau pandrita talu timpu milandre na maso nasaba terbiasa dengan itu. Iya, makira yo pokoknya di degan rusuh matero polisi jide yambasi nakam jojo na mere-mere itu. Kemudian menre Nabi Adam. Ya sekna Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Isa si bawa Nabi Yahya. Menre iya sekna Nabi Nabi Idris, Nabi Yahya taudena nama care paindo na jejeng. Yaitu si Nabi Isa makun rei dega galakaina mimana Maryam kak dega lakaina jadi itu Nabi Isa digambok nah tapi itu Nabi Isa dia nak baine si bawai pada pale kalolo apa namo Nabi Yahya dia tu nak baine itu jadi itu kalolo si depe mati si basibana itu duki langit kedua menre langit ketiga si runtuh Nabi Yusuf ini ahli catatan keuangan perbendaharaan negara. Nak kuasai nabita. Onak ko Nabi Adam belajar tentang alam. Menre ilok ko Nabi Idris, Nabi Isa. Oke Nabi Isa mak guru kedokteran. Apa dega ga doktoro pandapi Nabi Isa. Pak Nabi Isa napa tu to mate. Yo pi di doktoro tan apa mate tau tu. Sesa de tanah ke mana? Iya. Nabi Isa ya ketau malasan na burai. Itu Nabi Isa ahli kedokteran. Sampai di abad modern ini sebenarnya dia pegat hati itu sampai Nabi cara kehidupan Nabi itu kesehatan betul. Nah sebab temak ya gurungan aku Nabi Isa. Pak siruntu Nabi Isa nilai barakah pak disengenna. Makanya kong katau tewa siruntu tileloi pak disengenna. Doktor tonrilo silaturahmi iloloki pak disengen. Insinyur tewa siruntu iloki pak disengen. Agi mani usahakan inang ka ilmu ilolo ngapolo korotawi. Minta nasihat. Itu situ Nabi Adam ahli alam tapi ya Nabi Adam tahu mapedi kasih. Nasabak boleh suruh ganyak dempar lokolino. Ibu Raini atin ko Nabi pak tahu boleh suruh ganyak dempar lokolino. Makanya kong kacama mancaji staf desa lolalo ki siarai kasih.
Kepala dinas manca ji guru biasa ai taloki siarai tau masara ya tuh ya rega pura isogi na tapabangkar ro eloki siarai tau majaja kasih nyawanet betungan atau masara ya tuh ko pure ma dece na tapadegagah matandre jabatan na tapano bupati na palau manca ji rakyat biasa ya loki bersilaturahmi iyo poko cama manci bupati aja mau tolong mitai Mario Moto Pak Menre mu jabatan nah iyo poko tauno jatuh dijatuhkan itu karena kehinaan, makanya perlu digembirakan hatinya. Makon itu ampe to mata sia kong kata mate begitu sih kan. Kemudian Menre Nabi Yusuf ahli perbendaharaan bendahara negara itu Menre sia sena Nabi Idris. Iya Nabi Idris iya na nabi kalasyangi malaikat. Iya, degaga nabi kalasyangi malakul maut itu kecuali Nabi Idris. Pak napodam itu malakul maut maka nama kepadina kotomate maka malakul maut. Mapadi nasa meka coba-coba rasai maga sapat dina. Nasa de ko naisika ko po ngalata la wudu nyawamu. Maka de jolo wilawi nelo ko po ngalata la ipalaba tongang. Ipalaba kadaudu ni jo nyawan pa coba ini. Rasakan. Iya na tu Nabi Idris pawi maka dapat dina mate ngange makuai pada ku itu doki bangkung itu sekian ratus pedang yang ditusukkan, kemudian sama dengan orang kambing itu dikuliti hidup-hidup maga kuilalle oli na to tumo panilalle oli makole batu padina bahkaya se na pinasa Nabi Idris narasaka padi tapi watun na yudo nyawana na podangi malaikat nasang meka lo mitai naraka pitanga gare magasah lai patamo ko cinampa minasai pasuka liwa jadra jinon rongo ko pacalap pagahay masu nasa pataru ka lo suruga meka lo mitai te suruga si senok ko suruga wi manyamang gina podai malaikat na saya aja na wasu ko na monro de aja na usalaye aja itu nasai di malaikat dia na cocok. Iya mita lokwe polokwe naraka nasawasa pole ni onak si bawah. Boleh aja nih awasu nasa de na cocok pulangi po Allah taala mangilau po ngoko na tataro ka aja na kasih tapasukan dan diizinkan. Makanya nabi yang ada di dalam surga itu Nabi Idris. Yang merasakan surga. Pana kalasian ni malaikat. Itu jadi itu. Tapi agak keistimewaan Nabi Idris, Pak. Lo sapa keistimewaan Nabi Idris. Dia adalah nabi pertama yang mengenal tulisan. Yang kedua, degagat dapi iku paling ngerang. Apa napujila nareko tapakkoro. Ina yana tapakkoro batuto ya. Nalupai mana jama-jamanna. Unro nyamanna nasa di kota pakkoro. Tapi iro nasa batul di tapakkoro makoro masarai ambona. Nasa imay pak bainanya nana esaman tu ditaka janna makaliliang. Dero ni sangi asay may pak bayini nulle malah sadena bayine pak bayine si depe bayine na malam pertama pure si depe bayine na nasoro takka janna aga na pau lebih mo pinyaman na nareko maringarang lauri puangi daripada si depe ka bayine ku nasalay bayine na nalaw matapakkor angka kira-kira ko tado telo botimparo na salay bayine na tapakkor iya na ro kalabihan na Nabi Idris dekat sekali dengan Allah dan dibukakan nikmat ketika dia berzikir. Iya na ro nak guru itu Nabi Tero Menre Ilyas si runtu Nabi Harun pengawal na Nabi Musa tahu jago ya magai juru bicara na Nabi Musa ahli dalam strategi. Menre si runtu langit ke-6 Nabi Musa na naruntu mataru menre loko langit ke-7 si runtu Nabi Ibrahim jadi itu gaga cautan ray onro na Nabi Ibrahim oke langit ke-7 monro ya se na langit ke-7 ko sanre Nabi Ibrahim na cenga naita yaitu betul yase tapi Nabi Ibrahim tidak bisa naik Nabi tan itu menre oko langit ke-7 na taru loko sidratil muntaha malaikat Jibril dia nada api apa makalami malaikat Jibril Muhammad gangka ma iya apa ia wataru menre hancur ka makadai malaikat Nabi ta Jibril si pamulai oko makamu si bawanga letuk menre oko langi si bawanga bantu ka aja musala alhamdulillah si banga menre si runtuk pong Allah taala diubarani ko jadi dikumi maka dia malaikat Jibril pura ni wakuragai alaiku na diule menre Muhammad maka dia nabita pasipulong ni sinin na pakullemu
bejek mulai mama nak dampingi kak nasi di pani na malaikat Jibril ko napapirangi akapitu na ceneri dino na 350 pani na napapira na dinulis sa layon ron yan na to nakadaya o kumagang ka Muhammad ya kumaliwang hancur ka si ko mimatumi kamampuak ko yan na to nakada Imam Ja'far o ko kita berasajin na anta nurun fauka nurin engkau adalah cahaya di atas cahaya nah sebab Jibril cahaya Nabi Nur Muhammad ya ku Muhammad na yang malaikat Jibril apa gang kami langit ketujuh ko minre ko Sidratul Muntaha mangolo mani Nabi ko Sidratul Muntaha oko ni Rasulullah si bapong Allah Ta'ala di alam mustawa dena koromon ropong Allah Ta'ala oko mi ronak panaita pada ko makadaka oko mana copo na masigi napawita ulangnya jadi ang kagiulang ko copo na masigi de mabela mo payase yero nakada okoy ala mustawa napa siruntu inabita pong Allah Ta'ala aga nasa nabita at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah makali pong Allah Ta'ala assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh maka ni Nabi ta assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin jadi itu tahiyyae dialog na Nabi ta si bapong Allah Ta'ala makanya aja nih pasti sambung-sambung atahiyatul barakatuh assalamu alaikum aga menalalungi gitu angkau kutu kalamullah ada kalamur rasul akadaki at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah tepang itu sakta tapa hadir inabita tajapwi apoleanganna napata baca assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh yana tunah kada to pandete aja mu beres selangi nabi ta ko dia umpah hadir namara jingapir ko malas simangi nah paki makada assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi pagai ko yana tu ampai dena yamanan na sampajange mesti bere jamakang usaha kang inang kasampaja dena toro ki imangi apa iya ko imangi na karena paratura dena wat di malampe bacaan dina wading yan na mo ako to masampaja cadidi ta culen nileta na paniaja no ko masigi ta jama sampaja sunay magi ni tagur sahaba ako nabita itaguri la tajal buyutakum maqabira aja pancajiki buruk lang ibolam parewa isampajam lo bolamu mujama nawiru buyutakum bikiraatil Quran wassalah paterangi bolamu dengan bacaan Al-Quran dengan salat aja namo ko masigi emon ro mangaji na sabay masigi on ro barakamu non ro ini malaikat bolamu mimega setan na ko murewa mangaji ro makanya yang para sahabat na sahabat sampaja sunat na kumana masigi na jama purek batawe na jama pura maberasalam mon ro si masampaja sunat na kumana ngaro na jama na kana bite bolamu jumpa ciki burulongi rewa ko jama ko makanya sholat sunat itu lebih abdal kalau dikerjakan di rumah. Iya, tabawi rewa. Pak bola aja itu mega setan nah. Yang masih kita menasarun riba raka. Iyo pokok bola ka apalagi di maki buah bola makokoy pasti garu-garu. Ya onra setan meto ya ki buah. Apa magi nang ka kamar ai pasti bola WC. Gitu kere. I pasti bola tuh. Oke lah kamar ai monro WC. Nanya tu WC ka onra setan. Agi pokok tama Allahumma inni a'udzubika minal khubasi wal habais najillaki setan makunda itu sifat setan ngaroni lalang nama nasa jadi na tak buka pintu na WC ina tabe ko kamarata makutiha iya na tak buka na mataru pintu na WC berarti namo kamara manca jon roseta toni nama-nama gare tapi aja mau tarewa mabongkar kamar sih karena Muhammad zaman-zaman nanya jadi ya mapasa mama kada lacai koto masuk talaca ya jana tak buka iya nah sama kamu aku itu iya ku baca di nasu pole WC kaki kamar lepang jadi ini meto maki bon rosetan jadi aja na tahu tahira makar maja na camati rumah takustas magi je nama kasad di namo sa di mon rumah kalila di nama tanna na sigaru meti setan ni
Ini mato maki buah onros kan. Dito na beresal lang na ko tamay boleh napa nih tak buka to di jendela ko pure asara de gaga anak-anak macule apa aja. Letu ni mangaribi labu di mata nasul tu yang kamu pelari masapeda macam ne nama kada nabita ya nama calla nama tanah suruh manang wija-wijamu anak mutama tutup itanga ilaga menyebut nama Allah tutup jendela angka nama kada baca ya kursi supaya dia sama setange maka to maka sebut nama Allah wadis saya baca ya kursi ko talumo jendela tapi ko 40 jendela me tutu na ya kursi letu isa dia tak tutup manang itu bismillah bawani tutup yang penting menyebut nama Allah supaya aja na tama jingi ya ronana aja biarkan berkeliaran ada komela mata nasoy nasaba onron na jingi masompen tia seniasa tanduk setan namu sampai jangiat to ki betul. Ini yana na tadi mako ko yana melo labu mata nasoy maka susura manang malay HP na sunset gane setan na pamalang masin pina sila madalas anyo yana to ya selasa nga makiro dito ko yana ta manisa ha tama ni iya muni mo ko tama wasangin pura ni moni. Jadi itu makiro yan itu ampai ko tama boleh atika ki aja nih biar kata buka ko tapi makanya dibuka nareko sebelum mubak mata nasoy makanya lah dia buka boleh pintu na boleh buka jendela nah sawa angkat tuh hawa pada itu ko masuk ko boleh masang paja subuh tomon ro masih kiri melopi mubak mata nasoy pala ko to pro masang paja sunak suruk nato masuk tapa angka hawa tamu ku ingat itu mak beru pada kuami macake na batu tamu ku buku-buku tamu sak dingilala macake taiso iyaro napa tatahan tabacangi salawat napa tilodongan na caji pak burah lah itu yang disebut dengan hembusan di subuh hari biasa runtuk ya tuh biasa lolonga kotorewa pole nakal tapang kahawa sak di macake maka dawe kasak di menyamang itu adalah hawa yang dihembuskan dari dalam surga hembusan para malaikat itu iya kode itu lelolo ngiyaro ya naro tabaca raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula kapitu akan dihembuskan hawa dari dalam surga langsung masuk ke dalam kalbunya itu hadis Nabi enang kata tu lima susah papina dina dia metan nak dia tu indra namena wajah dia tu apa singa na tapi dia namelo tenang itu tersuruh baca kemudian menre nabi tahu pataru cede menre nabi tahu mataru yaro nak terima sempaja iya naro nak kada terima sempaja jadi sitongan aja itu nabi tak tania sempaja pokokna apa makadami ya elinuriyahu min ayatina untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi ini tuh tujuannya. Ternyata sampajange, oleh-oleh ini itu sampajange. Makometomi wita kong katau pole Makkah tapi ya meron aku tanang agana pole ang karoma cere sujadang. Dia itu nang kana kadata ko to pole umrah. Aga mo piga okoro kenro kokong law masyara de kan aku tananya itu agan bawa. Makoto meron nabi no inabi ta pun sirun tu pong Allah taala ya to meron aku nabi barai aga nale ko pong Allah taala Muhammad makin nabi ta sampaja siaga 50 we alhamdulillah mengilau ka Muhammad mengilau ka asalangan nga ko umatmu Muhammad ya ko nabali beresalak ku sitang ngapak kasiwek ku menjadi syafaat di sisinya nanti ya nato makada kama sallaita ala Ibrahim. Ya kui baca ya tu orang kenalingi nenek tama tu hadiah pak itu dia kecau ya gaya apalan Nabi Ibrahim ku mak bilang apalan itu pak ya tu pak jewele na punna pak makana memang ime ka panremanang sini na tamu po sini na isa na lino me ka panremanang mapamule makokola tu ka malino kali po Allah taala dia mulai Ibrahim maka dia alenga kesempatan ule ku ini malenga kesempatan kali po Allah taala pulang malaikat tamu ke surga malah kapur alengi Nabi Ibrahim jadi kapur itu dia genggam yang di tangan kanannya itu dia lemparkan ke laut yang di tangan kirinya itu dia lemparkan ke darat makanya garam di laut dan ada juga di darat yaitu Pak Jeme pasti dah kanan Nabi Ibrahim dia gak tahu dia nanti Pak J dia gak tahu teman pasti dah kanan Nabi Ibrahim
Yan naro natano-tano. Yang kedua kepesanan Nabi Ibrahim, angkat tu atana-tana ko kilala na suruga Muhammad. Podang umak mo natana-tana. Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Natambay na bita wala haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Itu tana-tana ko kilala na suruga. Nadukpa tumatu buwan ko surumonri. Yan ito sikiri ta baca. Pesan na Nabi Ibrahim iya. No inabit talok ko Nabi Musa. Langit ke-6 materui Nabi ta. Makutan atau Nabi Musa agam pula Muhammad sempajak. Siaga 50. Wah, megalak dah itu Muhammad. Dia nulek jam umakmu itu, umakku lagi makai galak dia nulek ko seko itu. Enrek ko milawi Muhammad. Iloi kurang. Macam tu Nabi Musa maka dia Nabi Muhammad apa gila ada umat. Ya ku ya penang kurang pasti rewat. Rewat tau enggak? Moni pataru ye menre tongan nabi ta milawi ikurangi 5 no inabi ta we Musa na kurangi po Allah Ta'ala 5 nasa mega mo tu Muhammad enre po milawi kurang mega mo tu menre sinabi ta milawi akasera inabi ta malolisu 5 mani maka Nabi Musa siaga pi Muhammad maka dia nabi ta 5 mani Musa nasa ide mega mo pa tu enre po milawi kurang tak kejenna nabi ta na cicang nga menre kurangi 5 na 5 man iya menre kaya capu iya ko Nabi Musa uturo-turo capu nga dia nagaubawa rewo maka dia nabi tadi na rewo Musa matahanan ako po ang Allah Ta'ala namu iya 5 mega ni nakurangi na ya nalenga tapi nalay day siya ng Nabi Musa pa kinedegage Nabi Musa tanya imang iya onre mananapak bangi akka 50 ini lo rewa de nasalay masih itu nalay de cenang ka Nabi Musa mewaiki cek de Muhammad wala tapi aruntu kamatuyla sana nanarampe tau pandrita naruntu matila sana aga alasan Nabi Musa na suruh Nabi tamalolisu dega kepentingan ako sampajangin Nabi Musa na mo 500 rakan na surongi dito ga kepentingan na sabatannya tole na jamay makuye degaga na cinaila da Nabi Musa riwat tutuno kolino kecuali memite rupan na po Allah Ta'ala langsung tapi tidak pernah diberi kesempatan karena tidak mampu ia lemmi sakda minang kalinga pada mi komar radio din kana televisi iya narona sabak makre magi ya Nabi Muhammad na tulisiruntu po Allah Ta'ala iya narowatun na rewa nabita iya ko siruntu inabita si pak bicara na suruh si rewa dialognya itu sampai bolak-balik paja manirewa Nabi tak aga nasa Nabi Musa ang kariwaya makada napatadang ni Nabi Musa ko arona 5 arona Nabi ta na palenda 5 na napa makada Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah Ahmad Ruhullah nurmu Muhammad witai nur na po Allah Ta'ala jadi ro Nabi Musa na sabak din ang kanitay po Allah Ta'ala tapi Nabi ta pula siruntuk po Allah Ta'ala nurnya Allah itu masih melekat di nurnya Rasulullah iya na ro na po jinaita Nabi Musa sehingga nasuruh malolisu menikmati itu napa makada Ahmad Habibul Muhammad Habibullah betul nga nadega agat caw na po jinito ko po Allah Ta'ala iya di sini na Nabi yali parenta din ang katoma parotes iya lengi 10 jam iya lengi 50 jam iya mana iko na kurangnya materlu dia na tulicet din yan aleko jadi ko memat totoo ripo jinna yase ko mema Muhammad yan na ro nangakui Nabi Musa tapi Nabi ta betul na rewat tari nasabak din na ganna iya ro sampajange kakuran ni 10 pitu mani kalima manijamah yang itu natari Nabi ta makanya diturunkan sikit menurut riwayat subhanallah 30 alhamdulillah 30 Allahu akbar 30 mana 30 10 pitu rakaat na sampajangi tambay 30 50 mati jumalan ini tuh ampai sikit sesudah sholat itu dibaca 33 itu pesan na tau bandrika itu seko ni ropadi tama ni bentusya sebenarnya kegiatan ini saya minta memang Pak untuk safari Isra Mi'raj makanya 3 kecamatan tadi berikutnya lagi pindah ke kecamatan lain ini sebenarnya adalah penggalangan donasi jadi wilawi Ustaz Sarkaman supaya ada tempat di mana saja yang penting kita untuk penggalangan donasi sebab ke di NU itu kita mau membangun istana Ahlul Quran. Jadi di situ pusat kajian Al-Quran dan hadis. Makukuat tunitian lah, tapi dananya itu adalah dana umat istilahnya. Kita penggalangan dana. Makanya saya kasih kupon tadi itu
maka angka kama kasih melo mawak apa 10 20 sabusi ulang atau 30 sabusi ulang atau 50 sabusi ulang selama 23 bulan. Jadi ke kamari palongan tak matu komeloki nanti Ustaz harkaman ukur taala. Jadi bisa 20.000 per bulan tidak masalah semampunya. Ya, tapi angka batasan nagang kami 20 ulang karena masa jabatan saya itu nanti berakhir juga di situ. Ajak kama diulih pertanggungjawab kami kok selesai maka ada bantuan donasinya orang yang masuk itu. Jadi situ juga akan dibangun perguruan tinggi Nahdlatul Ulama. Jadi kita juga akan membangun sekolah tinggi, tapi itu dari kalangan dari dana umat. Jadi ke kama kiri Palawangan tak meloma wakaf amal jariah untuk istana Ahlul Quran. Sebenarnya di situ mulai dari penghafal, kemudian nanti di situ perguruan tinggi juga. Menrek nitian lah, belum lanjut. Jadi itulah sehingga saya melakukan safari ini untuk penggalangan dana. Makanya pada di mana saja ditempatkan, yang penting ada jamaah yang bisa membantu nanti kelak untuk di situ. Jadi saya kira ya no pangulangan mamagi-magi napa barakai pong Allah taala. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.